Dosab teni ngira time salse da tubje chongle. Ta dang ata talks kyo de no ko teni media na ata ma music sis da tapno. Te kauksi man dosab kauksi kyo de no onle ta gyalas kyo mo dupa. कसा सांगमाला जुले तेनेस्वी संगाल आता थोड़े 24 तारीख आता ngανmal de incident na ngata khotong ji tong station yang chik chik te kane martungal thakma tha rang sok chats dena jokla mangpo ngata police fire na mansko song pa thorel da chik gangche jenok te goma ta song changmala so manla nangam pu shuru gozugin ten dak sangera te omola jas dang ngata apex nang KDA conditions riotpen tenang khas karbo tene dia ngata ngishu nganmal de ngishu sabji jaga incident chakan beka judicial inquiry teo ngata government order things pa tene ta dang kondilia sonte jalta sals tene ngata sources la jalta ma mohol gyale na song moldo kale song pange sambenate o samara democratic ngati manglum system bena problem chik chik te do gale ngata I demand gun mane talornga ne phalla ngata tus se ngata pingin bor pinte masa in Delhi chukpa ngata dare re dulte hale Himachal Haryana Punjab gyute Delhi chukpa ngata kondulang za sonamang chukskun ne tena chokla I kang mangpo song talks mangpo song ma azuk gyalek maping inang ta dang tene nishu sabji nganmal de chaches posapik unfortunately tena violence song tene te changma song pasana tene ta konge sabik shik seriously nens molkan mudanga ta pataskut te wo ka changma do gale Punjab na farmer da phalande sonte mingor dungyari shite tene formula loxes so pa unfortunately hale jiwa nyan kan dug miru gale so pa danga tena ta te uske tenokle tene dang ngati ru chaches pe kane nispachi song tenokle tene te incident be sting ne ngatang sang music tenok gagar ne jaga mangpo ne internationally nationally tene khas karte nang ne ngatanga retire bureaucrats into retire army officer खासकर army का उन लद्दाख ला सर्व जोस्ते retire सोंते होत ते छंग में opinion बो ngati favor है ना दुगाले सोंपा ते छंग में वो वे असर बो दांगे का ने लेप्त नोक्सा मरंगा सा कसा आता जुचे लतने तांगा तां जोक्सपारंग तनाई टॉक निस्पेन आतने लद्दाख ला चिता kan mo ata seksi gi chacha se rewa choksi no kauksi mon loksa ta daksanga ta mudda ngis po KDA na apex se statehood nang 6 schedule ka no gale skot pa ngatanga 6 na statehood pota statehood thoba thopta tene full autonomy song bale ngatanga tene full legislature full autonomy song tena jogla 6 schedule hale ta daksa ngatanga sabik thuksam sal na government e ngatanga iru district nga yang somaj peche se khonge kakhyapzas skyodale songpa ngata tene ta district urdun chache song thore finally district urdun cha nangyam po tene ngati ru yang jaga une sang theba dispensation jigeno Ladakh Autonomous Hill Development Council skyoda ward buta autonomous yotno lekin how far it is autonomous the question mark no gale skyopa ta is na tene 6 schedule tang na Autonomous District Hills Council tukos Autonomous Hill District Council tukna yane district dunke na autonomous tukos ya manene Bodo Territorial Council chokla tene Ladakh Territorial Council chogos Ladakh Territorial Council chona choste yang ata Ladakh Territorial Council le Ladakh Territorial Council Kargil chona teo chana tene council la chi chen Ladakh Autonomous Hill Development Council la te changma tas te kherna tena tene Autonomous District Council cho tena legislative executive judicial power sangka yongs no gale teo yongs pa chik ne teo song nispa ngata ai ka state puyo to no duty khorang song patane conflict of interest chaches no parallel government chaches no song pasana tena anti suk sidu gale statehood
ngata SPSang chezene you aim at the sky thonpo aziks na tene thore ngata negotiation chozani give and take cha chokale sarpi ngata alo chok pa kapi government lo chok songpa nge sambena state route pota tizukshi an tiktu ngata daksa ziks na north east indo karu in nangale state route thobala on an average 20-25 साल सम्मला गर्तो मतंग दक्सा युटी थोपते विदाउट लेजिस्लेचर लोसना टुकचिक माने मछान वाले तेना चोकला ngata झारखंड लॉजिक्स ना या उत्तराखंड लॉजिक्स या छत्तीसगढ़ लॉजिक्स तेगुला स्टेट लो इंडिपेंडेंस ngapchu sting ne mane ngapchu ngaksum ngabjire ne mane mathapto उसके बाद स्टेट रूट पर जब शिक थोपना था नथिंग लाइक दैट क्यों दले त्यो मान ना तेने दक्सा yang spera चिक ngata साल दुकले 371 आर्टिकल जी गले तेने ता ई छंगमा थोरे खोए जलता साल जाने स्टेट हुड देखने समशिक सुपंगा ता लो दिन तेने गवर्नमेंट ची ओपिनियन दुकते छंगमा अजुक गे संबेना छचे सिंति दुकले कसा तो सब तेने ngata ban signa pari ngata goma तेने एपेक्स न केडी सुकते 6 शेड्यूल ngata मोलेंस के तो doctor le kazuk sis du government la la 6 schedule tas ta na chi ngata nyokta ji ka phe taksa ta 6 schedule line on the line of 6 schedule jar kan ambulance ke pole 6 schedule ta la government le chang mat kar le ka government bo state of Jammu and Kashmir bo bifurcate chongen hale test government bo 6 schedule ta se ma masla chenme gang mano ngata thugi jeno इरो ngata ट्राइबल मिनिस्टर्स के हाले रिकमेंडेशन सोंते मिनोरिटी में आजुकन्यां मिनिस्ट्री ने ngata 6 शेड्यूल रिकमेंडेशन सोंते ngata थुकी जो ड्यूटी थोपते तेना दा अक्टूबर जिक जोक्सिना इने ngata एमपी साहब ngनमा एमपी साहब तेने ngनमा सीसी साहब ग्याल साहब काचो फेरोस ngनमा ngata सीसी साहब संके ज्वाइंट होम मिनिस्टर लेटर जी काला जाते हो तेना डिमांड बन छिगो डिमांड गुमा उखरी का लद्दाख द सिक शेड्यूल थप गोस तेना कॉन्टेक्चुअल अमेंडमेंट चोगस ना काओ लद्दाख द गोशेज इन काओ गोशेज मन पेस दे सिक शेड्यूल तंग गोशेन जरते आयो स्कोदा तेना ngara पर्सनली समारकले लोकल ई तेमुशिगा यु सेबेटेसो मैंने गवर्नमेंट लगते मास पर छिनमेक मानो गयाले स्कोपा ता दक्सा ngata है तायांग गवर्नमेंट डिस्ट्रिक्ट yang nga chuat jespasana yang ata दोबारा संबा साल गोशेस पते हुए दुपले तेने कजुक शिक जाते था ढांचाओ तेने 6 शेड्यूल तंग नंगेले 6 शेड्यूल में प्रो बंचिकत का लेकिन कौन सांगत का 6 शेड्यूल तंग नंग तेने ngata daksa bureaucrats ngati yoga fully on just मानो इसके सोंपा जैसे दक्सा ngata 6000 करोड़ लगभग फंड से मत मलानो तेना ने 50% तो रेवेन्यू कंपनी ने खाना तनखा बन का छाचो बाकी 3000 करोड़ चिकलू सदना दक्सा ते 15-20% चिक माने काउंसिल ऑथराइजेशन में का बाकी सब में ब्यूरोक्रेट से लगाए नो सोंपा 6 शेड्यूल थप ना तेने निस्पा डायरेक्ट पब्लिक नुमाइंदा में चेचे जनो वाले लेजिस्लेटिव पावर डाउट से जनो उसके बाद ये वंगे समेना 371 लाइन जिक जूम्स थे 371 गेरा तो किस नो 371 ए बी सी डी जे छपान गले 371 गोमा ओकरंग महाराष्ट्र गुजरात इफिया चोस्का जैसे ने बॉम्बे स्टेट पूरी ऑर्गेनाइज योजने तिने तेना पावर डेलीगेशन गवर्नर ला तानो पले इना खचिक दुप पले 371 ना सु नॉर्थ ईस्ट ला मांगछा कस्टम्स ना ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ ना रिलीजन प्रोटेक्शन दक्षिण गुजरात राजस्थान गुनला गुजरात ना महाराष्ट्र था ना डेवलपमेंट नो बैकवर्ड एरिया ते जने मराठवाडा जरा चौक सौराष्ट्र जरा चौक स्कूल बैकवर्ड कपा ते जने लोग अब चुटुक चुटुक गनला उसके पते हो दुख तेलंगाना गुनला सालना मांगछा एजुकेशन एंड यूनिवर्सिटी पेजेस से दुख उसके बाद आता है लैंड प्रोटेक्शन नते संग में स्थाना तेने यांगना ने 371 ना एच पोइनो ngata azuga arunachal pradesh la te jeno khongai legislature kiris josto gale arunachal la mla yot ka mlc met ka uske बाद goa yang ina 371 ai no te ka khongai legislature kiret josto uske बाद sana tinna basis ga ngata
legislative assembly with UT tangna tene district nga song tene MLA song tene delimitation song te tizuk chana nge sambena middle path chik sok statehood ne chapik baps te lekin ka vina tene ngate chief minister yong ches ka bija tene bureaucrat samangati yong ches tizuk formula je kang baps nyan ches no wale 371 kazuk na AB kazuk sikta na ta tena ladak sinam pamsan mandete tena ngam potene legislature na ngam chas gozdum khasan chakral or legislature ngam chas legislature met na ta 371 e jang value mang pek met karele three legislature must en ole kasa tene ta yi ngata hill council le ngata tenure bo thore 31st October na charche no kala to sab kazuk sik 6 du gya scapegoat no aya government sketches no aya masket na ta mimans la chi ngata zupriyong chano ole tyong ryong chano mera personal opinion to samara gale election ta filal tu possible ame tu sambut sar no pale the in notification song pa nge sambe na dissolve jos tangna tene mangyung representation yot kan bang met kan sonte dulse no tene totally bureaucratic setup chik so security no extend chona inna council jaksa existing council yot kan gunla sam exist chona kam se kam ngata public numayinda ji lushe no tene fund chingam khong disposal ka lushe no tene te nge sambe na dissolve josa extend chona ma ngata public interest na chaches no and also tene ngata dang talk chakan mina tene gyospar ngitu bang yang ngata jata sarchen mo dukane ta stigma tene ngata ladak la chi thapchen ko salpo chaches sok sik do tok se tu ngata stigma talk pe na dang butkan mo stigma talks pe na outline bo mane clear cha kosle yani kasa detailing bo machana 371 ka bapse zina 6 schedule tangche zina state ho matlab ngata nga thongches lale che zena ta daksa government lang ka changmane opinion khonga input lep tan gale te changma 6 te government angma seriously zache zena khoyu gya yang shukste ko that is neither in the interest of the Ladakhis ya government iske interest na met pasana nge sambena next talk pe na mane fine tune machana broad outline bo dingche jena samara 24 September la chi chakan mga tang sama tu gizo pe kan ngata youth ma pon arrest song pe ni man indai si sok nam ba tik ting ta te ting na ngata ram sok cha ta i chang ma song te ting na mimas tang government in par la chik sing ta gap chi ang so kan ji tong wala ta government ni te os na bo ting ta i to ni kan fire thenche si la gun ta chik si ge chache si revek thong ba do sab jezen thore to na dang to na te esperance sal pin mo du pon le manta thore ngata I sangma salpo chen tene naturally ka gun ngata daksa FIR chatyo ya sonam chuk sahib jodhpur layot te sangma bain bai demo chache no khale ina mangpe te zanok ina pre plan yot ka philo international connection yot ka China yot ka Pakistan yot ka ngara personally te thom ru gele personally nga chi thong duk generally sangma ngatang thukisono ladakla YouTube go sa jenyot pin YouTube go shes buton tapo ngatang ma 100% sure ambet ngatang YouTube te obortut penane Jammu and Kashmir na national conference se ngaja greater autonomy go sat PDP ngaja self rule go sat hale sompasana ngatang khas kar lena te appreciation butin khonga tizu sik top chana tena ngatang mane na marginal sunday chacharak ngatang YouTube mane bora go spa ngatang boss YouTube mane khorang ngatang unexpectedly takne bhabsale unexpectedly bas sang pasana vi ngatang ma prepare jing met pasana tene I transition period po transition management bo ngatang mayan yale transition ba ngatang mane district jing ne yuri thop sang tan pa hale nang chungun jugne mane mel jing na post tang nang tang aldek gorche mana ana malmal masong to kha tene na tekanan mang ata political representative tan ma ta song tan minda chachi jo ye o jes song pasana some shik expectation high yot tesam shik ngatang bab ma bab
in a recruitment policy rules, in a land policy rules, in industrial policy rules, Ketpasana, in a Tugu Samba college ne being in su graduate song, su post graduate P in a low Butki song, Nokri Matop, Song Pasana, Teneman a frustration jigs of six somba. Song Pasana, some chick Nata Sabas back stands. Tenam chick Natang Bob Mababs. Mabas Pasampa, Tenedangateo. In a way माने frustration ने out बा शिक्षक शिक्षक में तेने ऊपर से गवर्नमेंट ने हमारा concrete step चिक माने हाले तेना डी और तैयारी चो तक ला तेने डिले आंसों delivery ना डिले सों governance deficit सों ये सब ना दां तेना हाले Atene YouTube Dr. Saber Sanzik said the Amit Cheng at Ladakh is for Lion 6 positive Natan from Kanji Toxituga, Coxis, something Kosparang and Akusan Hal Nikaling is Kanji statement. I answered the phone. Teoma positive Duklichi Molang, Daxa Supa Amiche statement in Masala and Pen. So, Dang Ladar satisfaction touches the resolution, touches multiple persona, Home Ministry Jalta Molpana, Tenetena, Lennon Shares goes. Mascuda. Home Minister Chanchun Mijinin Manoko. Scopa Home Minister Theo Salna, then the says Hamid Shah Sahib Indo, Modi Sahib Indo. In Azube, effective leaders in Opaya, pragmatic. So Pasananga Sambena Thorengata next pen super Ladakh se na clarity Galayon positive. Tene 24 तारीख नता केंगन बसों पेकिंग ना तेने डॉक्टर कोक्सिस दु लद्दाख से मेमांग से ना तेने स्पोर्ट्स पार नंगते नता चिक्टी लो मां गैस ते दुआ या काम छकान से कोक्सिस तोंग ऑनलाइन 24 तारीख इन से तीन चीज़ लद्दाख से तोंग से पियांग अपन एपेक्सी यो हर मांग पुंगा ता किटी ना एपेक्सी जो संग प्लेटफॉर्म चिका सियो दन ऑनलाइन गाने मने गति आजुकुन कॉन्फिडेंस ना मोरल मा हाई दुख समर पहले particularly younger generation ना उसके पसंद चीज़ नहीं वो गता माने long term consequences छाचे जन पे यू दक्षिण गता ठीक मचाना स्कैप्सटॉक चिक दुन गांग गता जिक्स मागोस गता next 50-100 years ला जिक्स ना तेने दांगते करने गता ते करने गता government लांग convention तो लोग सत्ता गता ते वो शायद गोस्मेट का something गता national cause इफिया गता sacrifice जोस चाहे 1970 47, 48 ने तांसे 65, 71, 90 तमा मने ngata खुशाद गोस मने उतमत करपा तेने दां तेने ngam मन confidence ngata youth younger generation gun positive tuk kasa Dr. Sapten tingju puga yang ngata Ladakh se ton sano del tingira menga mas demand democratic set bena patience ma zaruri no gale Thring altaches, thuk mingalches, hale. Sompa ngata ziksalang. Ngati 47 UT demand पर ना मेनो. 1948, 47, 48 देनो. 70, 80, 75 years masuna ngata है लुस्ते नोपा. Sompa democracy ना सुन मासुन passion बोरते long term strategy बोरना मिथोपचेस माने मत करते. जैसे ना जैसे ई dispensation में ना थोड़े young dispensation जीवन तो. Young dispensation में ना young dispensation जीवन तो. तो जैसे ना ता त्यो माने थोबन पहले. त्यो patience बुमा खासन. जुले.